Кырымның ысас вакалары акта тариф этмеге азырмы. Студияда мен Султан Естакаева чалышам, хайырлах шамлар. Ахмеджет мерkezінің соқақларындан бірі қапалы, бұл сынырлар ненен бағлы? Қырымның юзым бағлары олар бөсенен насыл берекетінен қуандырдылар. Қырымда ескі кермен қиметлі археологик тапылмаларының мерkezі олды. Бақчысарайның 7-ші микрорайонның сәкенлері меркези соқағыны тамир етмеге рижа етелер. 30 ел давамында ел тек бір қаш сефер чақылнен төшелді. Бұл умуми суаль чезілсін деп гражданлар Devlet Дума мебусына Руслан Бальбекке мұражат еттілер. Нетиже насыл олғаны ақта Фатиме Сейдаметова тариф етежек. Бақчысарайда 7-ші микрорайонның сәкенлері сас меселелері ақта тариф етелер. Қасабаның меркези соқағында ичбір вақыт асфальт төшелмеді. Яғмырлардан соң ел өзенге чевіріле. Айдавчылар маняларыны 10 километрлік сүрәтнен кечелер. Бұл меселе епсі ерлі сәкенлерге оңайсызлық ярата. Сабрия Реджепова адына соқағы Бақчысарайының автостанциясына чыға епсі машиналар бұл елнен қатнайлар. Ерлі сәкенлер есе тозінен нефес алмаға мечбурлар дей Аким Джапаров. Evet, yolunu yapkanda gerek öyle koterip, işte bu yağmurlar yumasın, yapmak gerek. Bu просто bir grediyene geçkende bir-iki maaşına töksen faydası olmuyor. Ярдым сорап insanlar Руслан Бальбекке мұражат етілер. Devlet Дума мебусы меселінің вақытынша Чезов елну теклиф етті. Город, администрация выделит технику, мы топливо, местные предприниматели обеспечат транспортом. Я договорился с Щебнем. Сейчас техническое решение совместно с жителями отработаем и уже готовы буквально в кратчайшие сроки отгрейдеровать и отсыпать в несколько слоев эту дорогу. Якын вақытта елны грейдернен тегізлемеге сөз берділер. Ишны Бақчысарай мемориятның баш муавины назарет етежек. Sağ olsun Бальбек Руслан Исмаилович бізге çakıl tapı verecek oldu. Biz de administrasyon olarak teknikanın gradировкаларын yapıp inşallah bu yolunu güzel bir şekilde bir sıfatka getirerek inşallah. Sonra Бақчысарай мемориаты ve Devlet Milletler Ara Komiteti Leyha Smetov весиқаларыны eшлеп чықарачақ. Сон региональ яда федераль мақсадлы программа бойынша елға асфальт төшележек. Фатиме Сейдаметова, Виталий Голубев, Милет Ичун. Бақчысарайның Герасима соқағында фааль гражданлар Жумхури Devlet Шурасының мебусы Ольга Виноградова ве Бақчысарай шер Шурасының мебусы Шевкет Бекировнен көріштілер. 5-ші микрорайонында яны yollar құрылычығы музакире етілді. Олар кележек сене пейда олачақ. Шымды есе 6-ші микрорайонында yollar тамирленіві девам етмекте. Емде дурақлар, пияделер, кечетлері ве қалдырымлар абадынлаштырылу программасы чалыша. Это все этапы, постепенные шаги, по которым мы идем к той цели, которая у всех у нас стоит. Мы идем к городу, который будет являться максимально комфортным для его жителей, где не будет неровных дорог, где все будет освещено ночью. Город, который является туристической меккой, нашей родиной, которую все очень любят. Малюмат везірлігі ве Крым технологии мойсесі нәвбеттеке сефер көчле DDoS ұжымның оғына алдылар. Хакерлер Крым елбашчысының интернет кабулханесі портал Жумхурет акимиетінің электрон почтасы ве башқа сервислер алып барған ішіні блок етмеге тырыштылар. Не үшін қомшы девлетлеріні Крым вафқиятлері тынч қалдырмай, ве не үшін Украина реберлігі өз мемлекетінің темелсіз масравларға диққат айырмайлар. Тамам bu ақта біздім левхамыз. Четел IP адреслерден хакерлер Қырым Жумхуреті елбашчысының интернет қабылханесіні портал ве электрон почталарыны блок етмеге тырыштылар. Киберджинайчылер Қырым акимиетінің архив системаларыны бозачақ олдылар. Эти DOS-атаки, они происходят, чтобы вы понимали, ежедневно, да, то есть со стороны всего мира проходят взломы, такие хакерские атаки, с подменой IP-адресов. Но такая масштабная была впервые, то есть одновременно фактически 16,5 миллиардов, только на секундочку задуматься, миллиардов аномальных запросов с 1,5 миллионов IP-адресов шли именно со всего мира, то есть с многих стран, то есть это и Украина, и США, Великобритания, Франция, Германия. Devlet organlarının portallarına kırış vaqtınca kapalı еді. Bazı sayfeler çok vaqt devamında açılaydı. Ucumna malumat vezirligi ve Krım texnologiya müessesəsinin xadimleri yengdiler. Bu Ukrayna hakerlerinin
уҗумы дейлер экспертлер. Улар инкишаф еткен ярмадамыздың ишыны бозмаға тырышалар. Более уҗумлар 5 елдан берле девам етелер. Украинаның хакимияты незарет етілген күтлеви мәлімат васталарының эпси ресурсларының куланалар. Украин хаберлерде сықалда Қырым ақында фейк екейлі рәсткеле. АТР телеканалының эфирінде ишғал етілген Қырым ве ярмада тамыр халқының сықыштырылуы ақта тариф етіле. Емде бұл Украинада бергі одеген адамларының парасына япыла. Невбетеке шаматының мевзу АТР телеканалының масрафлары олды. Күтлеви мәлімат васталарында Украина ЭСА палатасының нетижелері ақта сабаддар қатылды. Бұл нетижелеріні өз видеоблогында белі медиа эксперт Анатолий Шарий тақдим етті. И вот, пожалуйста, факты. И это факты не где-то там кто-то наковырял. Это официальный отчет счетной палаты. У нас воровали под носом наши деньги. Они тратят ваши деньги бюджетные. И когда им говорят: ребята, а ну-ка расскажите, они говорят: мы ничего показывать не будем, никаких документов, потому что это коммерческая тайна. Вы вообще понимаете, до чего дошло вообще? Где правоохранительные органы? Құмшу девлетінің ЭСА палатасы чықарған нетижеге көре 2016-2018 сенелері сұрғын етілгенлер үшін бюджет программасы бойынша қарарнен 150 миллион гривна масраф етілді. Олардан 123 миллион АТР телеканалына малиеви дестек оларақ қоланылды. Хотелось бы, наверное, им порекомендовать, как человеку с экономическим образованием, как человеку, который живет в прекрасном регионе, на своей родине, в Крыму, видит то, что происходит сегодня на моей родине, посоветует им заняться созидательным трудом, работать на развитие своего государства, на создание благоприятной среды жизнедеятельности для своих граждан. И, наверное, больше заниматься контролем по соблюдению законодательства своего государства. Аудит белгіледі ки АТРның қадимлері бюджетні қанунсыз масраф еттілер. Бұл паралар Херсон вилетінде мектеп құрылмасына Вегеническ районы сумен теменленуі бойынша системаның реконструкциясына айырылғанады. ЭСА палатасының весіқаларына көре ЭСА слабист оларақ о вақытта халық мебусы Рифат Чубаров олды. Қайдетмелі ки о Одесса кенлерден телеканал үшін пара топлайды. Киевде Қырым татарлар диаспорасы ана ватанымызда yaşаған Қырым татарларының ұқуқларыны қоршаламаға девам етті. О заман мұнда есе бұйық объектлер құрыла, Қырым татар спортчылары халқара севиеде ве Авропада мүкефатлар қазаналар, беңлер же мұсылманлар ажылыққа yol алалар. Ахмежетте Александр Невский соқағыны тамир етмек үшін федераль бюджеттен 100 миллиондан зияде рубль айырылды. Енді 800 метр бордюр ташы демонтаж етілді ве асфальт қатының 7000 квадратр метрі ішленілді. Тамир ішлер насыл кечеетқаны ақта Мухаммед Зикирьяев тариф етежек. Бу техника мында геже күндіз чалыша. Тагай Гулов энді 15 елдан зияды экскаватор машинасыны айдай. РКШ 4 елдан эверсі Қырымға Таджикистандан көчіп келді. Бу вақыт ішінде Жемхуриетімізде yüzlerce километр yol тамирледі. На Хитачи работаю, 160 и копаем землю. Пока бордюр снимаем. Ну, здесь капитальный ремонт будет. Фрезер адлы техника 20 сантиметрлік асфальтны парчалай. Ойюк машинасыны 5 даққада толдыра біле. 34 яшлы Рахмон Акбаршов фрезер машинасында 16 елдан берле чалыша. Это называется фрез. Фрез. Асфальт фрезерует. Старый асфальт снимает и новый асфальт будем ложить. Александр Невский соғағында НДЭПСі бордюрлер ве пияделер yolчықлары ерінден көчірілді. Амма адамлар тоқтамай юрелер. Бу соғақта yol қапламасы бордюрлер хоралар коммуникацияларындан ғайры троллейбус депосы ве оның теремелері де денештірілежек. Техника исправляется. У нас сложность в том плане, что очень много кабелей связи, трубопроводов, кабелей связи проходят. Вот затрудняет в основном нам это, понимаете, надо шурфовать вручную везде, чтобы, не дай бог, ничего не случилось. Шымдыки вақытта айдавчылар яны маршрутларны Гренелер Кирова жадесінде энді учфенер ерлештірілді. Энді Менделеева, Самокиша, Карла Маркса, Жуковского ве Долгоруковская соғықларындан айланып кечмек мүмкін.
Александр Невский сухағының тамираны декабрь айының сонында екінлемеге ниет етелер. Контракт бойынша капиталь тамиратха 100 миллион рубледен зияде пара масраф етілежегі назарда тұтыла. Мухаммед Зикреев, Рафаэль Вахидов, Милет үшін. Қарасув базар районны тана келді көйінде Мамутовлар чоқ балалы айлесі ярдымға мұқтач. Иының 17-сінде оларының еві янып бітті. Шымды олар сой сопларының евінде яшайлар. Тавсилатлар бізім невбетті келев хамызда. Отсюда начал гореть. Не знаю, что здесь такое могло быть. Ничего нету. Лилия Мамутова Қарасув базар районында тана келді көйінде өз evінің янындаки дамартаны көстере. Янгын тамам бұл ерде башланды. Когда мы пошли спать, мы только легли, и соседи уже начали кричать: у вас дом горит. Мы вышли и сразу сюда прибежали. И нас потом увели вниз туда. О геже Мамутовларының ойкен балары евде өзлер аяда бала удасында олған вақыт олар азбардан келген тұтын қоқысыны дуйдылар. Комшулар янгынчыларны чағырдылар. 40 минут, говорит, едет груженная машина, 40 минут. Пока пожарная приехала, здесь стало все гореть. Начала тушить пожарная этот навес, вода закончилась. Поехала она заправляться, вторая. Вот они, пока одна тушила, вторая, у них вода кончалась, они заправлялись. Бір саат içinde çok балалы ана evsiz қалды. Evінде бір şeyге ярамай янгынның себеплері белгілене. Потеряла, у меня слов просто нету. Это не передать словами. Это словами не передать. Как это больно пережить. Мамутовлар айлесі Қырымға Өзбекистандан 25 ел велсі көчіп келді. Олар құрылып бітмеген евні сатын алдылар. Ел-елдан яшай шарайтлеріні ейліштірділер. Бұл евде оларының 4 баласы осып бойыды. Что тут у тебя было? Мои игрушки тут сгорели. Слоник наверху был. Он сгорел. Что-нибудь осталось? Вообще ничего? Нет. Вообще все сгорело. Ерлі әкеметке Лилия Мамутованы вақытынша ев алынуына невбетке қойдылар. Шымдылық олар Ахмезжетте сойларының евлерінде ешайлар. Яңы ев құрмақ үшін 1,5 миллион рубледен зияде пара керек. Мамутовлар қорантасына ярдым етмек үшін экранларыңызда көрген банк карталарына пара кечіре білесіз. Фатиме Сейдаметова, Диана Бекмамбетова, Герай Абдулаев, Милет үшін. Ахмеджет районы Софиевка көйінде мұсылман дин жеметі жами янында спортзал құрылмасы үшін пара топламаға ниет алды. Лейханын фияты 5 миллион рублені тешкіл еті. Олған пара тек темелге веті ямаларға етті. Мевзоны Руслан Минаев девам етежек. Софиевка көйінің дин жеметінің рейсі Сервер Асанов өз дефтерінен вбетеке хайырсеверінің адына яза. Жедвелде енді онлар жиат бар. Мында бұл сенінің апрель айында құрылып башланған жами янындаки спортзалға пара айырханлар кірсетілді. Демір каркас енді азыр, амма оны ерлештірмек üçün енді пара етішмей. Дей ерлі дин жеметінің рейсі Сервер Асанов. Оның үшін құрылывы жами янында толы комплекс яратылывына да бір адымдар. 5 миллион рубле тапмақ керек. 17-18 лет я занимаюсь вот этим строительством мечети. Мечеть закончили, Аллаху шукр. Вокруг мечети тоже, что надо, все закончили. 1 гектар ерді Джамиве Абдесхани ерлеше. Оларның Қырым мұсылманларының дини идаресінің ве меценатлар қол тұтывынен құрылдылар. Софиевка көйінің сакинлері бұл ерді жұма намазларыны ве дини байрамаларыны кечірелер. Кечкенсене мында 30 метрлік минаре текленілді. Дин жеметінің рейесі айтқанына көре, тек Софиевка көйінің генчлері дегілді яқын мескен ерлерінің яшларыны бірлештірежек. Для мусульманской молодежи, для будущих, для наших детей заниматься такое место нужно. Құрылайтқан спортзал Рамазан айында ифтарлар кечірмек үшін құланмаға ниет етелер. Ерлі дин жемиеті первасыз қалмағанларыны ярдым етмеге чағыралар. Бұның үшін олар банкта эсап ачтылар. Реквизитлеріні сіз экранларыңызда көресіңіз. Мухаммед Зикреев, Руслан Минаев, Рафаэль Вахидов, Милет үшін. Бақчысарай районының Алман Тархан көйінде шарап етмегечен техник чешет юзым берекетті топланып башланды. Юзым бақчасыны 2016 сене сачқан еділер баққал су көйінде есе ашамақ үшін юзым жейла. Эльмаз Аблакимова ішчілер или пішкен юзым жейді. Ишлер насыл алып барылғаны ақта мұғберіміз Мевзоны девам ете. Это урожай, чтобы каждый год они
И так до конца 100-метровку. Кескен бақ мақасы юзумжының эсас әлеті. Онен кой қожалық везири Андрей Рюмшин қара юзумның бірінші сақымыны кесе. За урожай в Крыму. Все. Алматархан көйінде юзум жиылығы açılды. Сербистан ве Италиядан кетірілген фиданларыны мында 4 ел евелсе сачтылар. Умумнен 800 гектар юзум бақчасы бар. Пусть он небольшой, но сегодня качество и сахар этих сортов винограда, и вот мы видим созревшая лоза, дает нам знать о том, что перспектива будущего года вот в этом винограде очень огромная. Учкун içinde Алматархан көйінде бүтін юзум берекетіні топламаға ниетленелер сонки салқымғаджы. Бақчысарай районның кешіне көйінде яқын 3 ел юзум жиылмажақ. Бұ яш юзум бақчасы ақымдаки барының сонында отыртылды. И поля будут обрабатываться нашими силами, перерабатываться виноград тоже нашими силами. И, может быть, в скорейшем будущем вы попробуете вино нашего производства. Наталья Демчук енді 2 елдан берлі юзум жияуының бригадасы бұ 25 адам. Күнде олар 4 тоннаға же пішкен юзум жиялар. Этот сорт называется Аркадия, он самый сладенький, столовый сорт. Сейчас техническая зрелость самая последняя, потому что уже он напитался соком отличным, очень вкусненький. Вот мы собираем его прям сразу на свежий вид, чтобы сразу его продавать. Бақчысарай тарлаларындан юзум доғры қырым базарларына етіп келе. 1 кило Аркадия чешетінің орта дережеде фияты 100 рублені тәшкил ете. Белый это Аркадия виноград, наш крымский тоже. А это кардинал. Кардинал как бы не такой сладкий, но он мясистый очень. Такой вкусный виноград. Это как из элитных сортов считается. Это садовый виноград, сада. Қырым юзумны Санкт-Петербург, Москва ве Екатеринбург шерлеріне экспортға йоланам. Умумнен 2009 сенесі Қырымның қой қожалығы истисалжылар 80 000 тонна юзум жеймаға планлаштыралар. Илмаса Блакимова, Сандивадинов, Миллет үшін. Сарғош айдавжы кезлерден чықыш yolunda полислерін сурятлық қошу тәшкіл етті. Девлет автоинспекторлар қанун бұзуджыны тап шәрде қувалы башладылар. Оны тоқтатмақ үшін ұқы қорчалайжылар табел силяны қоланмаға мечбур олдылар. Машина блок етілді, амма яқалану вақтында Сарғош айдавжы патруль арабаны ұзаққа итерді ве қачты. Полис хадимлері бұл yol нақлиет қазасында яраланды. Оны саққа яқын ерде тұттылар. Бұл Коми Жұмхуриетінің 38 яшлы сакины екен. Оның бер машинада оның 16 яшлы оғлы бұлына еді. Белі олды ке айдавжының нақлиет вастасының идаре етмек ұқығы эвел чекіп алынған. В отношении нарушителя был составлен административный протокол по части 2 статьи 12.26 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Сакским районным судом было вынесено постановление о привлечении гражданина к административной ответственности в виде ареста сроком на 13 суток. По истечении срока ареста нарушитель будет привлечен также и за иные нарушения правил дорожного движения, за совершение дорожно-транспортного происшествия и оставление места происшествия. Чешет деверлерге айет уникаль мизарлар, юзлерже капеклер ве онларже алтын илванлар. Бөлі нәтижелеріні бүгін Ахмеджетте археологик экспедицияның реберлері чықардылар. Мутихасыслар айтқанына көре ескі Кермен Қоба шәрінде экспедиция ең қиметлі шейлеріні таптылар. Археологлар анда уникаль христиан ибадетханесіне рас келділер. Әлемлер орта асырлық көйлер ақта малумат топладылар. Емде полихром фрескаларының парчалары тапылды. Вот, наверное, не побоюсь этого слова, самые интересные, одни из самых интересных в этом году были получены при работе нашей совместной с научно-исследовательским центром истории и археологии Крыма Крымского федерального университета экспедиции на городищийский Кермен. Эти раскопки финансировались Бахчисарайским историко-культурным заповедником. Эски Кермен Қырымның Бахчисарай районында дақ ве учурумлар арасында ерлеші. О тахминен миллеттан эвел 7-ші асырның сонында құрылды. Анда 3000 же адам яшайды. Енді тапылған шейлеріні өгренмек үшін анда бір sıra ішлеріні кечірмек керек. Бүгінге бұл эпосы хаберлер Миллет телеканалындан айырылмаңыз, хайырлы ақшамлар.